styrelsen idag. I just forgot, to be honest, and I forgot the boards are sitting here. These guys, we've been talking all the time, and those are the most people that we've been engaged to make sure that you guys reach your goals. So I forgot before to thank the boards. They have done a lot, and we've been working all of us very, very hard to achieve our goals. So now let them as well to speak in Kurdish. Kurdish words. Jag kan presentera mig, grabbar och tjejer. Shukri heter jag, sekreterare för klubben. Jag heter Berat, är vice ordförande. Serdar Aydın, styrelsemedlem. Murat Mak, styrelsemedlem. Diana, ledamot. Så här grabbar och tjejer, och jag vänder mig till i laget. Jag är så jävla stolt över er. Vilka jävla bedrifter ni har gjort. Det ni har gjort har inget lag och inga spelare gjort i svensk historia. Vi var utslagna, inget trodde på oss för 10 matcher sedan. Och det ni har gjort i er kollektiva anda, i de individuella prestationerna, med den gruppdynamik som Kek Yasin har dragit in i det här omklädningsrummet, det finns inga motsvarigheter någonstans. Och det är inte bara vi i den här hallen, det är kurder och supportrar till Dalkurd i hela världen som idag och igår ni har bjudit på kärlek och glädje. Var stolta, var rakryggade, vilka bedrifter ni har gjort. En applåd från styrelsen till er allihopa. Jag ser bara ord. Davar. Ge dem nästa applåd. Next up, we have the people that are working in the background who do every day, 7 days a week, 30 days a month. Please come up, the workers of Dalkurd. يبرش تماشوان نيجا هم بخيرات برنامج بكل شيروبيا إكران شابل مدياي تماشوان نيجا يرو برنامج كتايبت أم لهم بري وانا دالكورد سركفتنا خوي دو إبارك وبسر خستبو بيروز دكن ليستكوان إنوان أم ديمين إنوان دسبيكر تماشوان نيجا يرو برنامج ما تايبت مگو ام دمشینن جبو سرکفتنا دالکرده میوانن ما يرو الاستوديو میوان ما سروک افسانه دالکرده هر وها سروک فخری دالکرده برز رمضان قزل بمرایک رمضان بخیراتی جالك سپاس سلام وكرقاف علي فكري الشك شيرو بكاري ما مرحبا اشترجكك علي مرحبا قوات بجوع شاربل مدياي نيمت ممتاز ايضا تجي بخيراتي نعم خير دابن هر وان كان ميفان ما دنجي وبشرا بشتاربن لامن نها خو وصالاي باللوقالكو الاستقبال دال كردي رسر كفتنه بيروزكن امن هرم جموان كيك ولات مدبيسي ملككو كابتشك بعصور كبري هاتشتي هم وبيروزكن كان هناك بعصوراتي خدي ما تبغى بيوز كابتن بارا ما حمل تيجي بس باشي عشان شيء جدا يحط عنوكا
وآهنگا ایروژی وقت متزانم پیروز باید خواهد سپاسیال استقبالی خوشی بکن و ریوریه بکن و او کسانی اید بدرید کارمند سپاسیال وانش بکن. بتشك بعصا اتموسفيرا وربكا كي هنا الوان درا الاستقبال حمول ور الاستقبال حمول بدري بس انا ماروني باشا الورك هنك جوان هنك وهم جوان حسي وان بقرن كاتشو تفكرن ينكو كردي زانن تفلاك انجليزي زانن اوجي دبا كي باختيار بدري كابدا باختيار كامبني كاتشو بيجا براور بركراني حسين خبيجا از کامرای پیشی بدیم کامرا پیشی لا انا عم ديرك بسري اري ياك باختيار باختيار بيروز بن بري هاتشتي بيروز بن وبيروز بكن السلام عليكم السلام باشا كاري حسي خوش مرة بيجي جبو في سركفتني قربان والله زور خوش حالي مهمومان بيروز بايلة همو قال لي كده وهروها بيروز بايلة وي عزيز براسي كارجي بتايبت زور سخت بس خوش كوري متواني من بتايبت رواية غير من بديه وبراسي خوش حالي مدشتان خوش بو همو كان صلابي هدفه وچیه يعني وچی دا برخه هیچیه اما تماشاوان بخوازن مراق بکن آلسوینسکا هدفه والله وين راستي بي ما هدف ما نويب بقيم مسكا وان شاء الله كاميرا موبيلة بلكي جميلة الجمهور هي ان شاء الله فانسغان ان شاء الله براسي هدف ما نويب بقيم ليجا وان واسمسكا وحموما براسي بقيانو بقيانو دول الروح وتلاشى كم بتواني امتي مثلا درس كم وقال لي كلش خوش حال كم ان شاء الله جالكس باس هيك اذا كنت بدال كردي هون دروجين بيشتر درباسي آلسوینسکا جي ببن لقال لي كرد اوروبا دخوازه شوي ان شاء الله دستا خوش بزور سباس هارون لورا هارون بالله يك لحظه كاك هارون كي لورا ولد كي لورا اما فرق معك وندن كيف بدك هارون مرحبا بريز شلون باش ان شاء الله سلامتن پیروز به اما پیروز بکن زور سپاس امجی پیروز بایان گو هم یاد کن سپاس به خود مفسر که نپیک وب دست خوب و اینا اکی تگفش گیری و نه با همشان دست خوب و بینین سپاس به خود پاریکاری و پشتوانی و همشان به سر کفن دست خوب و اینی و ان شاء الله بردام و پشتوانی کرنام امجی بشن بردام به سر کفن ان شاء الله تو سالا بیشی تو دال کرده دی نوسه سالک انشالله از ناخد بله انشالله والله تماشاوان علی گرت دخوازن کو دال کرده دی سالک دی اكيد في خوشحالي و شانازی با من که از رسیانا دار کرد برخود کم انشالله دل و جان دشار کنه که خود حس کرد ای باشه وکیدن مساج اتا وکیدن هیچ بو گله کردستانه اكيد زور سپاسیوات کم و پشتوانی و بردام راستی مدد سپاسیوات کم سوشیال میدیا دا گلک دیگه میاریزان و کلی راستی زور سپاسیوات کم دیگه ما بردام و سوشیال میدیا باشه کی لور هي یاسین امید اوجی لورن از که گیما امیدی تبدا تبدي كي قال لك سباس جبو تجي برزم بخوش حالين هذا In which language? Your language.
أميت ورا أميت أميت راس ورا بسويدي بيجا بسويدي شنابه ورا سويدي بيجا سويدي بيجا أميت تقولات سركفتني عافيت حمد بيروسكن كابرايوي ياسين بدن ياسين أوزانه أو كردي باش زانه بقول ياسين ننوره ياسين برا ياسين Thank you, everybody. Let's enjoy the evening. ياسين مرحبا ياسين دنك تيتا مرحبا كيتي دنك تيوان راهنر دال كردي ايجي جنش جوان امبري هر شتي تا بيروس كن براستي دمك قالك زحمت تا دال كردي قرسر ملي اخوان وبراستي بس انجامين كنت بدس خست تا دال كردي شامبيون كرد در خست سوبر اتاني ام بشي حيستا ببيسن سباس وعلى اسم جتو كيف خوشن و كم راينر دال كردي ام چطو بیجن گولک هبو او جی کو ام در باس سوپرت تنه بن و میشه خو تمام کر و در باس سوپرت تنه بو وان پنج هفتی کی داوی روزه تا چا در باس من تاکتیکا فهمکا چه دکر هو ولا جی نظام چطو در باس هو براستی باشه تو کاریش بار بجی تجلیستکوان را چه توصیت کرد چه تگو شماره لیست کرد ولا ما زامبوج ايش قلاي نينا كتب تاخمك سوبرات نيفا دلايزي يعني تيمي دي بخونه تنينا من ضها باش ضها زودرافن وضها خورتن لي ام زانن يعني ام زانن كو ام جي باشن ام زانن كل استقفاني ما جي باشا و ولا بلان قوا كر و بلاني بتشو باشه دما تهاتی دال کرده او باوری روحی کردیتی بو آن تگو کو از راه نرم از بسر کفم تو چه فکری بوی ویتشتی؟ براستی بیجم روزا کو تلفنی مثلا گفتم تو بیرا نری دال کردی جبوی من خواب دال کرد تخمه من جی و جبوی من فکری منی پیشی بو اشتو كارم الكاريا دال كرد بكم مقا خو نفكري و سروي هيسي ما في شكر يعني قال لك بيروز تكارك قال لك بيروز كر تا بيروز لكن تشكيدن بيجي هي اشتكتنا سباس كيك علي تشكي بيجي جر هي اشتبترسن ازوي بيروز بيروز باشه كيك علي واتا بيروز كي براستي كيك رمضان نيمت كنتش كي بيجنج بو ياسين كيك رمضان كرم كي كيك رمضان تيتش كي بيجنج بو ياسين ما بس سركفتن حرة وجمرة آني نجد مستر كابتن المرتب ده قال كرد بيروز بكم براستي جيك ياسين اتخوازم ادهنك قوتنكي بيجم ياسين نغري بدال كرديا بري قبت راهينر ياجيك انترنوري تيما مغل ياسين دا خدمية دال كردي دا راهينرتي ياجي انترنورتي جرزانا دال كردي دا अरे ये दूर दा असास खदाबो खुया करन दाबो इस बात करन गो औ हनरे सरकफ्तने ते रहना अरे ये बात यानी देखिए मैं बिजहानी एक हो ए मैं बिजहानी جوي ديك دلخرجي كي مزنا يك وكا ياسين جين تجربه زدنينا عمري وي بتوكا لي از باور بکم دماره کردیتی حیثه کردیتی ارمانجه کردیتی او جی هم زود سرخستن
Evet. Nimetli şut beji muntasır. Ez gelek pîroz dikim min ev tevîna te ya piştî maçê bi Swêdî temaşa kir. Wê dil ewa te û nefsbûna te û ew dîtinên ku te li wê evê de di wê hevpeyvînê de anî ziman bi rastî ez ew bû me Kurdekî ez gelek kêfxweş bûm û ez we pîroz kim û hêvîdarim dal Kurd rojekê hûn wê bibin alt Svenskan jî. Spas hûn her hebin. Baş Yasin gotinê xwe dawî tu bidibêjî hema bêje. Li wir wekî din kî li wir heye? والله نظام اكيد لفرهيه از دي سبب ما ولات بلكي بذاكم قال لك سباس سباس موي شوي ام واج بنيرن ام قال لك كيف واشن وجه هذا سباس Evet. Kabıda velat bu xazı diysen. Gel lek spas boten. Spas bunlar. Liver. Spas. فلك كوجاز بدم كي بيجا تجي حسين خو بيجا و كا لور وكيدن كاس هنا يكي وبخازن ورن مساج خو بيجا اجي بدم شكري نالورا شكري جيربير بازي بدم قادر يعني مسور دابوي قادر يعني بور بي باي اي باشا وي بكيجا زمان بيبن قادر من دروب سوينسكا سويدي سوينسكا اره برابيجا بسويدي برابيجا Ama bu da var. İngilizce fazla. Hello from Sweden. Hello everyone. Hi. Hello. Varsågod. Ni kan säga vad ni vill. Gratis. Thank you very much. We're so happy that we made the goal we had together. We talked before the season that we want to go to Superettan, and it has been a very, very hard season for us. It's been a lot of ups and downs, but finally made it in the last game. Qualifications was really tough. We made it together. Players, coaches, fans, everyone around. We're really happy. Let's go back to next year, we stay, or even if we go up, there will be even better. Thank you. ولات وكيدن كاس لورا ما بدوري بدا وان برا مساج خو پیروزبایی خو بيجن ولات كان دويتي الولات تمام ياتي الولد ولا تما ايكي دخوازم پیروزبایی خو بيجن بدوان ايكي بسويدي به بالانجليزي به بالكردي به وازي بدم شكري جاري ها شكري بده شكري جي خامرة يجيبك خامرة هاتجتم شكري مرحبا بيروز مرحبا لما حماد بيروز الوجه بيروز كاحيسي خو بيجت تشوت بيجي شوا درباس بويسال ولا تيجي مكوا ذاتن اوغو وتيجي كاس بري دام ماتشا باور نتكي ايرو مديد دو مديد يعني تاكن والاستقبال ما برافيجي بركضانك بهم نشان دانه يعني ما بخوجي باور نتكر يعني ده ماتش بري روجا ايرو يعني انجام بكرن حتى كي قال لك وشه يعني برافيجي بركضانه وجاميرا يعني يوي بيتجي كرنه يعني حاله هذا ايرو ام بلندي سوبراتان ببن بوي شكل قوم ديتي سونا خده وكيكي عالي جلوره يعني اناليز ويجي براسيجي جاكو قلتنا
يعني gerek nebuna lebu والمحمد فيروز به سپاس وان 5-6 روزه و چا درباس بود 5 روزه تالی یا 5 روزه گل تالی ايش روزه یکی مهورده هيجاني كي برازيجي يعني ناي قوتن يعني باوردك من محمد عيني طاس عيني حمامدن يعني دو دا دقيقة تالي دو ما جاني يعني نبغى مرة تلفزيون التماشا بك يعني هذا البرد وهذا البرد وهذا البرد مرة نزان بتشاوي تلفزيون ما تماشا كنا قال لك واش برازيجي قال لك يعني المحمد في روزه اتموسفيرا ورچوي انا هون لورچتكن ولا هم دور مبدنا اولو بنشان بدن حركه بر ما كنا فقاريه وما اودو فيروز كيه ومراقب فينا وانت تاني ريفيبرو الاستقبال النور مع الباطن ماشي ريفيبرو الاستقبال وكان كسن نزيغو وقت كارجل جبر بانديمي طبي وزيدا وتر بالك لا جسدي بيترنا به الجور قانوني جبر ويجي يعني مسادير باقي كري ومدكواز شبكه عيني كي كثير يجبوا حركه في جد انا لمقابل يعني نقول روشه كورونا جي لا ام فهمت اري يبقى ام بيشروج نه بيفيديرو ام تن شاهي بيفن وكيد اللور كاس هي مساج اخو بده بيجه تشكي بيجه اي كرديزانن يعني اليگر هبن اليگر جي كارن اگر واو كلوبن اليگر هبن يا كاس جوان هي اللور يعني كاوا لوكي كاوا بالا كاوا ورا كاوا براوره يعني كداوام براستي برا او اليگرين كو از چون گلک ماچان ملور واندید کو براستی نو تکک تنگی خنابرن و اما تظاهرات بکن كي اجيت لوري اما اره يكبر اوجي بيجه جندي كيكو بشار الميديا بتوازن بالريبورت كي جو يعني جبرد الناب مثلا ده يجي جواني استمو da pişt kamera mas piştiyes ama botni kebe botni qabeja tشد بيجي dal تركب سوبر اتان تشد بيجي فرمو بك مقول دال تركب سوبر اتان تشد بيجي والله الو مقول دال تركب سوبر اتان تشد بيجي يا امكن فوشن يعني والله تشتكي بر ما ظنش بوما كردا يعني بر كيف فوشن ما تشبيجن يعني وقوند بين يعني وديت شوي بر كيف فوشن هر دو ماچن تالي داوي شوا درباس مش بو يا جايز تاكمك مظن السويد يعني تاكمك بر بقوه جبوا له يعني دالكو جي بر برخدا ما قضاش كل يعني برخدان جيان ايجو برخدت قضاش جديد اي باش جبو ما حميه بيروز بن تشكي دم بيجي نعم اي باش كابدا شكري دي سات فازي سباس شكري وكيدني كردي زانن لور فرقنا كه سويدي زانن دي كارد مگو وكيدني كردي ما كي كردي نزانه كي كردي زانه كردي زاني ور هم كردي زانه برا بدن ناس كرن جيجبو تماشفان زانه ها برا بدن ناس كرن برا بدن ناس كرن كا بدن ناس كرن پیشی مرحبا نبیم زارایه از تیزا ولاتم ها تقيزة ولاتي باشا بيروز هذا تبيجة شو تفكري؟ والله ايرو شو تفكري يا سدال كده لا جبو سوبر اتاني والله مقش كيف فاشن وكيف ما شاتي و هون لور دشاية ده اذا باشا كابيجة دنگناته ولات وكيدن كاس هي لور مساج خبط بيجي وديك كو قش الفيديو كيف وان جي والنزان بكم اخو قال لك هذا تورين ولا سوري سروكي دال كردنا ولا بلي ولا سروكي باش الفيديو محمدي كان عندك شولي هي يعني عندنا الفيديو اها
اگر اوجی آره وره والله بلا كك ولات جي ببجت اره کک ولاد برا بجه بو چند جرات بجه اره کاتب پیوینکی از چی بیجم که هنده اب ایریشه تسل کردستان جهلا وحشه دهشه و ام بیج و شدگانه بدم کرده براسی دیشته کی شانازی و سر بلندایه یه دروجك مساعدة أفسر كفتن طبي مهم آره ولا سرکفتن هر کرد بسر دکمن کلمه چاقی دشمنانی و هر کرد سرکفتی بو دال کرد سرکفتی و هی بیدی که امی سرکفتنی پیشتر جب دست خینن اول دنی دست پیکه آره يمجي هي فيديو إذا كان وقت أنا كسب الور مساج خو بيجم برا بيجم يعني أمكانه بقرن ستوديو يعني والله وكاري بقى السودية بشهنا كشيء بس كان بقازم بشتغل ديسا غريب ده اگر تكاربي سوريجي غريب دي ام نرين ويجي غريب ام كارم جوان بيجم بدم جوان برا جوان بارب برا جوان جي باتن كبدا جوان جي بدري متا جوان كبدا جوان جي راست راست مرحبا جوان مرحبا جوان مرحبا الو ها امانا دوشانا زندی دنه ام و پیروز کن کاری کسی خبرجی مرحبا جوان مگو امانا دوشانا زندی دنه آره تمام هما حسی خواه جبو و شامپیوناتی جبو سپرتانه تی چو بیجی ام همگی ام سرکفتنن ام سربلندن و ام که خوش بین سپورت دل کرد همه پشت ما بین حیات هایلیه مدعو خزن شکر مدعو گل که باشتریست و ام گل که خوش بین ملت ما کرد همه پشت ما بین حیات هایلیه و هم قال كيف سركفتني وسباس جبو حمية معناه ما بالمذاكر وبالبشت معنا حياة هولية وإن شاء الله صالتين سوبراتن أمين باشتر بكن هون سوزا allsvenska dedin مسوزا allsvenska بردايا مجبر دايا وميتاكلوا بدن بدن وبردايا باشا سركفتن جواره ديسا امو بيروز دكن دخوازي تشكيدن بيجي قال لك عافي ام قال لك كيف خوش بين وحنا مع سبورت كرن وام قال لك كيف خوش بين سوزي اسفنس كان بدن هون ددن إذا باشا أمل بندبن أمل ماجا تماشا بكن تمام أنا دال كرجيهاتية وبصلاة كان بني دبي جرا كرت إديارن تماشا بكن إيه باشا دكاني دي سبدي ولاد أذكارم شاباش سباس شاباش ولاد بترى يا تلفون نبد ولاد راي اي باشا حياة ولاد يكي دند بينا ام هما شكي دس بيبكن كاك رمضان ما حسيت انا قرت اما مشتا دس بيبكن تبيشي حسي خطر دنگي خوشي تبكي امشتا دس بيبكن سروكي فخري و افسانه يدال كده كاك رمضان فزل بس دقيقي ولا دنگتيتا دنگناي تلفوني كرت داخلي بلوتوثاوي هات كرتم باورم دنگي متيتا إذا باشا حياة ولاد ديسا خو جريد ده كك رمضان مش تدس بيمكن حسين تاتي تشوف بيجي
دنگم باشته قال لك خوشته باشا هر شتي بيروز بقى وقت دست بكن متسري دجي قوت نهاج كدبيجم لما ملتي كرد قالي كرد تبا بيروز بي براستيجي كي وك ولادجي كي قوت ام كرد دوام لي دشار وكشتن وقرتن وكوچبر كرني دنا اجا سركفتنا حالو هنك بيجي كي بختواري ام قرب من بدنا خو وملتي خو قالي خو براستيجي كي تشتكي قال خوشه لي از بخوا دبا حسار درباس بوما يعني جمرة ابحي سيدا انا غريبا جبر مجيان كرنا قالك جارا تو هاتي آلسوانسكا اري لسه جيكي قلتلك هيا دبيجي وقتي تقابك بباش تبا بيجي دبيت الدوا ببيش تبا بيجي يا هاري مهم اوا اگر او تشتيقو هاتبنا سريما او تشتي كماسيه ما او تشتي نزانيه ما او تشتي جو زحمتيه ما هبون ما جوانا سود قرتبه يعني درتك باش ما قرتبه بهور بكا اما دقا باب بيشتا هرن اما دبيجم لقوري تجربه خوا لقوري دانستيا خوا دال كرد دبهنك وقت جراحه به لي و پر جكبن ايروكا و بهتر و سركفتنا بدس بيخي لي صبر لازمه عجلنا لازمه وبهتر قلت لسر ركني دال كردي افاكرنا دال كردي ريخستنا وي اورغانيزا وي تي وينا زيدا برچاف بگري وي باشتر بكيج ليستكيو جياريزانا باشا اميوان وركام بيشي مساجا بگرن از وانا اشتب برسم ديسا باشا باشا مساجا مازن اوا كيك مهدي مساجا مازن اوا دويك اميانا ورور يعني اميانا ورور دال كرد دويت شبكه يعني امي ورور كاك علي اجام حسين تابقرن كاتو شد بيجي جبو فيسا كاكو والله جبو من سوربريزا كا مازنبو براستي من في هيدي لتكر وجبو فيجي قالك سادمان من هبو لو ما جبو من بو سوربريز وسوربريز بجي ديسا اسبوان سربلندم اري اف انجام دركت هولي و اف انجام كاكرينجا بلاكو ما قفزان دي سوبر اتاني سوبر اتاني راستيجي گرینگه بلاکو داوک پیشیا آلسوانسکان از چه خوازم کو دال کرد به تورنوین UEFA ده به پیشبازی کی شرکه و قدیم راستیجی حیاک از شتکی وها نبینم از نا خوازم بمرم اری ایسال لیستک نهو قهیوی دامن بلاكو ليستيك هاف ندقرت يعني ونليستيك هاف قرتيبو بانجام باشكون بانجام حاتم ودماچا قايسه دجي سا انجام بدستن سركفتن يا مايا املي خدي درتين ل يعني في برنامج دجي من فكري خبيجن جبوكو تشبيكريكو دي سوبر اتاني دجي سركفه وجوفر بقفزه آلسوانسکان براستی از گلک فربلندم و از وان پیروست کم همویا جربه برا حیا راهینرا حیا الاستقلال باشا كيك نيمات تي چه بيجين از جي حميا پیروز کم اوكو روجا اولي دال كرد مزران و حتى ايرو اوكو اماگيوي كداوي دال کرده دا درواز فی حمیا پیروز کم و يعني مر وقت هناك بوجه شعب تروني به مر دوی پیشی الوان و گره مر جوان را بده شعب رونی به براستی تاخمه کی جتنبونه چه کرن دال کرد و سزون جی براستی وک وان سال بره کو بجن 5-6 سال سر هفدو بو شامپیون و ج دیویشونک درکت دیویشونک دنیکایی هر بلند بو
و سالجی او بین جدال کردهات جبر کو 10 ماچ پیشی پشتوی باورد کم نزانم شیروه کگ علی و میدیجی تیویرامن و اوه گلک باشیم مگو ای سال جی چو yani مگو ای سال جی چو لی وکا کو بیجن جتنبونه یک جاره تاخمک کو مرد بیجر خلیا خواه درکت و پرانی وانجی تاخمک گلک جوان و به راینره کی گلک جوان و دست خس خو بیا هین بهتر مرو که خوشت که ایجا یا داوی کو ام ببیجن کی جوان و درکتا گایز شی براستی نه تاخمه که حنکایه گایز ده همو تاخمه سویده تاریخی ده درجه 11 دایه او دیروکه چار 140 سال دیروکاویه 120 نظام چند سال دیروکاویه 4 سال آلسvenska da leistiye 6 سال سوپر اتان da leistiye yani takıma kusa و استاداوی جدید وقتی ماچا داوی yani stada gelek mazın o gelek eviji yani beşin aligire eviji yani jdu ifako yötebori takıma du emin ya yötebori eji yani ye bajarı yötebori eji و ها دو ماچا وقت بهشون تاخبت گلک مزن و ها به استرس و به او yani جانا استرس بوم او دما کو وان فاولین او چد بون او بهشون دما تایبتیجی او دما او لیستکوان نماره 14 بو او داوی کت یه گایسه براسی زاب مانی برده بمه او yani balansa evet کرد لی براسی دیسا جی برخدان و ساکین لیستن او و ساکینی او استرس بمرا چید که وقت تماشا با براسی انا فكرم كيك نيمات الدور ده از وقت انا فكرم بله کرم که حتى دقة حفتي وبنش وقتا قال لك يضل كرت خوش وبيس تريس بيترز دليست لبشتي دقة حفتي وبنش بيدا براستيجي كي متخص جوهنجي برايا علي تحيلا مبي ومتفدا قصبكن او قلتلنا وي لسر باراستني هبون برگری دكو اري برجري لبرجري كجالك غلط مكر برجري ما دهندروي قلع خدا مكر يعني جايز زيادة فرمدا نكاري بوري مكر جوورن لخدا تكسي و 15 دقيقة ندي جيان كرن جبر جبوني ما بو جهنما اري لديسا جيكي سعود بو شانس بو باراستنا كي هر دقلعي دجيكي دبي برجري كي دقلعي دجيكي بي باش كرن لی و 15 دقیقه از بانا از این لیستا خوی پیشیکم اره که رمضان او وی لیسکوانه وانه کو ادم باورت که نمره 14 بو یک کت یکی کنکی و افریقی بو بله لی ما کردو بالانسا دفانس خرا کرزانه او هر جاره نه تک نیمت نوی دفانسا ما خرا کر ما كرجو او خوش بليزي بله يعني تحقيق دال كردي لبر جايسه فكركو او بازدتين بستريس شبه يعني حمول سكباني خو كشان باراستني بلکه اره پاراستن نبی تنکاره خوشکریشی بکی لی پاراستن ندهندروی قلعه دا از گرک البالي گرک که بود نزی قضا ناوین وان درجی کی بکرانه دور دا گرک غلطی مازن گوری مکرن و کاری بو به قضا کک علی چت بشه تشبه به ماچه داوی چت بشه کک علی يعني اجى وقت كي مختار دفكرم راست او جبلات هاتم تتقول دبان دم ماچه دبي برگیریه بکن يعني
یەکێم تەمام گاوازدن بەرگری ئەس نابێژم وەرن بەر قاڵا خۆ هەموو بڕێز بن یعنی ئەس دەبێم بەرگری یعنی پێشپازێ خۆ ji قاڵا خۆ دوور بگرێن هاتێ کۆمبووی هەنگا هەرەم فرە دەبێ یەک ئەم بێژن بەزایەکە غەلەت یا ژی خاپاندنۆکێت کە دو کەس پێ دەچن ji ber telaşê هەرەم بەدبێ وێ ئەفریقیژی بۆ ها بتۆپێ لیست yani ew غەلەت rastî ji Sûda me hebe Lê di naberê de dikaribû kontratak ji çê bûna çê nebûn wana ew çê nebûn yani. Baş e maç qediya em maçê bêhêlin tamam stres hîn ji ser me nehatiye avêtin ew nebiye niha bi rastî dal Kurd di Superetanê de ye pir rehet vê tecrüba wî mezin e di Superetanê de heta di Allsvenska de jî heye yani kek muxtar ez êdî ji te re bêjim muxtar dal Kurd amade di vê ewkê de tu çawa dibînî yani di Superetanê de bi serkeve derê Allsvenska ji bela ku gelek Kurdên ku li cîhanê Kurdistanê dixwazin rojekî dal Kurdên li Ewropayê bibînin lê hedef ana Allsvenska ye yani dal Kurd ji alî aborî ji alî lîstikvan lê ji alî tesîsa anha baş e yani bi rastî sehakî pir xweş destê wan de heye tesîsên wan ê akademiyê wana min dîtin gelek xweşin lê mesela aborî û lîstikvan û rahêner û wan tişta yani dal Kurd amade ye yan divê taqviye hebe tê çi bêjî Yani çetbê gotinê me xelet jî kêbin û hêvî dikim gotinê ez dibêjim xelet derkevin weke ne weke fikrê me bê lê îro rastiya dal Kurd ez gelek nas dikim ne amade ye got herê Allsvenska bi çi ne amade ye yek bi pergala xwe ne amade ye yani organîza xwe dido bi medya xwe ne amade ye sesê bi ekonomiya xwe a bingehîn got werê ne amade ye bi rêveberiya xwe got ez dibêjim ne li gorî Allsvenska amade ye lê tiştekî halo heye ez wê jî kê pişav nekim îro birêz Sarkat got em jêr dibêjin Sewrî serokê dal Kurdê ya derfetî wî heye karê got lîgkê qizinçkê û herê lê ez dibêjim ji qizinçkirina lîgê kiya ez û wîna jî kê dostê hebin pêk hev kar dikin ez îro jî kê serokê rûmetê dal Kurdê me û di rêveberiya wê de endamim yani endamê rêveberiyê me têkiliyê me jî kê xweş in pêk hev xebatkirin jî kê xweş e ez vê jî dibêjim îmkan derfetê got îro heye gereke bêhtir li ser organîza dal Kurd werê bikar anîn ne li ser yarîzana û qizincikirina lîgekê eger li ser qizincikirina lîgkê bê gelek hesanî karê derkeve û em jî derketin lê em ê dîsa paş de vegerin ne Tu bahsa organizasyonê dikî kelema xwe re têkarî vekî yani em çi fêm bikin mesela em aliyê medyada ne di asta Allsvenskana ne asta Superetana jî kê ya duwana jî kê yani di aliyê medyada gelekê masiyê me hene êgo astengê herî mezin ji dal Kurd re derdixê aliyê wê medyaya ne êgo bes reklamê ya ê informasyonê ya ê agahiyê ya ê diyalogê ya ê birêk û pêk cuda cuda zimana ji ber dal Kurd çi dibêjim navnetewî ya gelek ziman jê re lazim e mesela ê handîkapa me ji berê de û îro jî kê aliyê medyaya yek pirsgirêka sereka êgo zêde jî kê mesela nikare bêxweş kîsî xwe fînansa bike pêwistiya wê bi şexsa çê dibe dîsa medyaya yani di wir de êgo di aboriyê de kar dikin êgo
از بیجم يعني مرب لگوری قلیتا يعني استا سویا سوپر اتا و آلسوانسکا او مربی هم ایگو دو ارگانیزه دا کار دکن هم ایگو ریوبریه دکن دوی استا واجی که لگوری وربی لی از بیجم ایرو در فدکی مزن های دست دال کرده کاره لیگی جی که خزنش که کاره گله کی سرکفتی جی که خزنش که هری آلسوانسکا لی ما اد بیجم ابن چاره سریه ایرو خزنش کرنا ولو دال کرد پیوستی پینینا گرک بهتر لسر ارگانیزا و لسر رکنه قلوبه و لسر وی رکنه گودینن آواکرن چه ببه و گله کی دوف دریج وری فکراندن نجبونی سالا که گو هری يعني كيك رمضان تبيجي يعني جالي مديا اذا بركي ماسيه يعني خناده يعني مديا دال كرد بيجم نا مديا دروي دال كرد يعني گرك بكي ماسي ايرو 4-5 نفر مجبوني مديا كار كربانه بروفيسيونال يعني ايرو يا مرم هرتم دروجه بده آلیگری خواه جبیر نکه مثلا از بو بیشم ایگو تشتگو از دبینم ایرو گرک سورانی کرمانجی زازاکی ترکی عربی انگلیسی سویدی هر ایکم هفت زمان امکار بن آگاهی بدنا خواه و در دوری خواه وانا که ماسینه یعنی وانا دبه هبن نه وانا نکه ماسینا اویا هندیکاپ جبونی قلوبه که جبونی مزنبونا و پیشکتنا و هندیکاپ کی مزنا يعني از باورم يعني از وقت گفت بیجن از نابیجن ایرو او چه بویا جبری ده يعني بس ما فكرك كريا او فكر غلطه اما اللي جي خزنش كنت شنا باني اللي عملت شلو الباني منن واللي سر باني ماني عملت شو سركفتني بدستينن او زيداج مره نبو در ايش علم يعني مثلا دبي از بيجم دو اورغانيزي داج غيني ريفابريه يعني ريفابر دبي زانبي واتا آلسوانسکا چیا یا سپرتا چیا او آستاوی زانبونه کار به برسف جوارا لی جریوبری زیده تر ایگو دو ارگانیزه دا کار دکن دوی پروفیسیونال بی دوی بمعاش بی و دوی صدیصد سر حساب دال کرده بی وی کاری تیدا کار کرده و تجربه وی آزمونی وی تیدا كيك رمضان تدوي كاري ده يعني انا ايد اكاديميه دنا ايد دال كرد ده كارد كن شو كارد كن يعني بالخاصه يعني كيرو ايجو ام تفدا كارد كن ايد اكاديميه ده بي اورغانيزي ده بي ريفابريه ده بي ام ند استا آلسوانسكا دنا نا البته ابي herkes انا ام ند استا اما ام ارمانش فرق الألمان وآلسوانسكا بلكي سيتشل قاطع يعني أو راسته إنها الراستي هيا ويك بخوازي الراستي نبي نجيكي تشنا خوش ورا بخوازي أو جيكي هيا باشا كيك علي تشد بيجي جبو فان قلتنا يعني دجيدنا ومرير فياش فكك علي مد برنامج خدك قال لك جارانجي تقولكو يعني كيماسيين يعني مسألة ترى نقولنا يعني أري جانا أم دبيجين أم قلنا دبيجين دي أو قلنا ما دحمام واتي ده يا ند حمام واتي ده لقد شتكي رمضان قزل دبيجي بحصا سازية كي قتيرا خبكه سازی که گوترا جماوری خوب که او سازی دنوا خوده هم پروفسیونال به هم بسپور به داکو او سازی ویتی به تم و دایم دکیسه که ده بسکنه و آف بکه و مزم بکه راسته تیم به لیستی که خو مزم نابن به انجام خو مزم نابن
بسازيا خو مزنن قبا ام باسا مانشستر يونايتد كن ام باسا سازيا كتكن هر هواي جوور هزار جار يعني بلكي 20 جار من فسان ده يا وجبو خد مالبرك يا از نكارم يك برا كردي بنفسني يا تركي بنفسني وي مالبرك ده داكو از بيجم ايرو دالكور تشدكه يعني اف شوي بيبي نابه براستيج بيبي نابه يعني تبكي يعني تقول مالبرك انا من مالبري فكر مالبرا دالكور نقطه شو بحساب شاوكي بحساب شاهیه بحساب سرکفتنی دمالپره ده تونه yani evji kemasiye ki parmak وكا كيكي بريز رمضان قزلقوت چار لهچنين كردي هنا اف زماني كردي قاعد كرد هنا و چار نياري ما هنا مخابن ام زماني وان زانن زمان بس هنا اهلي و زمانك دنيا انجليزي حمو دنيا بزانه و زمانك و دال كرد لوره بسويدي او قرا اف آگاهی وره كنتي على جريفة وحال دورا فنتفيني توان حستا وان رقار نكي تنابي تيمك للسرقة كلي خواه جبو تيمك للسرقة كلي خواه سازيك وحال دفين اي باش يعني ايرو كي قدي لبسمن عمري مدبو ام هارو نشتن مدان عسكرين يعني وكاكو از غريبم بيشي جمرة قو جاويتا باش دبينين يعني قو باكي صحتا جاوي من برسال دورا قو جاويتا بيشيا لقيتا دبينين عامنقا فيم كير قو اف بحصات شتاكي دنيتك يعني او زمين جرينجا جيكو تحاتي تقاف طابيجي دفيكو توي تير ناس بكي وت بيدفي خجور درخي ايكو تير ناس تكا دفي دفيرده ايكو خدي قوتنا كاكي مختارة كاكي رمضان قزلة او دزانة ياد دوا كاكي رمضان قزل خدي تجربة كتنا يجي وخدي تجربة قلق جارة سركفتنا ام قلق جرينجن ام زانن ام چاوات كبن چم ام كتن چكي ماسي مهبو وديسا ام زانن قوام ام سركفتي بون يك دوسي چار ما چكرن اقرأ اوانا وكا بنگه دسازيه ده هبن او سازنه آباكرن راسته باش از جوكك ممتاز بپرسم جبوان رخنين بريز رمضان قزل وهر شروبين نرخنا بو تدري راستين مبون براشي نادما يعني اجي تمام يعني باش راجي از ورم سر مجارك انا اجي يكي اجي تحقق قلت دامن كابسنا اجي اواخو ببيجم نورمال بريا كنت درباسي مجارك دم ببي از تجاري ربا بريا دال كرده نكريه ومن اورغانيزاسيون داجي كار نكريه لروجا كو سركبتني دال كرده مبيست او بيه جوه چاقه و دشوپينم حتى درفت ما بونه چو ما ماچوان ببین یک جار نبو ما اندام یک جار نبو ما اندام اوجی نه قصورا منه قصورا ارگانیزاسیونا دال کرده دما بیجن اندامتی من دما وی خدیه من نگوتنه وقتی چو ما نگوتنه تبخیراتی وقت قدیه جی نگوتنه قدیه وقت قدیه جی نگوتیا قدیه آنا جی عینی تشت ای سال بلکه تو شاهده من 3 جاره اندامتی دا حتی جاره داوی او انداماتی ها زیرین درخستن من ویاجی دا مالپره دا من ناوی خوشی دید لی حتی نها یا مرحبا تو بخیر هاتی آن نزانم او اندامتی هم قدیه سالاوی قدیه نه قدیه ویاجی نزانم ارگانیزاسیون هم ببی اوایه
هەگەر ئەم ئاویا ویە هەری باسیت کاربن پێک بینن ku wextê yek were bibe endam bibêjin serçavara hatî yanî bizanim diyariyekî ya jî bibêjin qertekî an wa ku tu bûye endam bi awayekê ew û piştî hêberiya biqede salek mehek du meh beriya wî bibêjin va endametiya te diqede viya dahî kare endametiya dal Kurdê bike di qat sê qat yani de evê de ji xwe em zeîfin yani bijin ew kolektiv evê de em zeîfin yani em wextê mobil telefon dixwazin em her me ewa wan didin aidatê çi ye evê wî didin heqê bibêjin evê didin operatöra didin em lê dema em welatekî dixwazin an em futbol taxmiyekê dixwazin yani ew karakterê me wek netew ew e yani em kolektiv nikarin ew destê me pir zehmet yani em ku bêjin wala ez nedim ya nede ya nede ev taxim wê çawa bibe ev taxim wê ji ku derê derkeve wê kî bide wan yani ew taximê herî mezin yê ku bi milyara yani evê ku Ronaldo wana jî dikire nevek yani bêjin wan zengîn mengînên tediye yê nîvî lumpen yên Tirkiyeyê ku bêjin wala min awqa pere dad kulûbê nebisane hemî ji kulûbê tê ji aidata tê ji evê ku jê hezkin tiştê wan dikirin bêjin evê wan dikirin bisan formayê wan dikirin ji wan dera tê ji maça tê ji televizyonê tê ji van ewa tê ev hemî organîzasyon e yani ji beriye her tiştî dal Kurd eger bixwaze were Allsvenskan û bibe taximeke ku li wê derê bimîne divê vê organîzasyonê pêk bîne piştî pêk anî birêca gazinê xwe bike bêje wala milletê me di wî warî de qelsî nîşan de piştgiriya me nake ez bawer dikim wextê bike rewşa wiya îro yê ku bibêjin piştgirî dikin aidatê xwe didin ew dikin wê di sê qat bibe bi kêmanî sê şar qat bibe bi taybetî jî li Swêd ji xwe van kara bûyî hawî tê meşandin bi rastî ez min evê hewalek de hevalê min kirin nekirin ji welat nikarbû bibûna miwankirî endam ana nizam endamin ne endamin min ser navê wan şandiye nizam ana endamin ne endamin ez nizam ez bi xwe jî endamim ne endamin min navê xwe digel ku min di malperê de jî dîtiye we hevalê te divê îşallah te heqê endametiyê min jî daye ji welat kek Ramazan ez ê berî pirsek eger seyda be bidaye kek Ramazan ez ê pirsekî li ser alîgirên dal Kurdê bikim yani bi rastî di gelek maçan de yani em dibînin Kurd gelekin dikin van maçên dawî midît pir bûn yani ciyê ku ana bicî biya jî xweş e yani li Uppsalayê ye nêzî Yevleyê ye nêzî Stockholmê ye nêzî Eskilstunaê ye li Uppsalayê jî gelek Kurd hene êwe nêzî Westerosê ye yani ciyekî wisa ye ku yani dikare ji her aliyê Kurd herin maçê temaşe bikin ne pir dûr e jî mesela organizasyonê de bi rastî wer bawerim ku xwediyê malperê tune ji bela ku hîn wêneyeke vê şampiyonatiyê jî di malperê de tune dibe eviya zûtirîn were serrastkirin bi rastî ez zanim tu ne berpirsê vî berpirsê dal Kurdê ana lê ez ê hewl bidim ez ji bi xwe jî fehm dikim carna ji van tişta yanî nebe meriv carna kare fikrê xwe ji wan bêje wiha bikin wiha bikin wiha bikin ez ê hewl bidim kî bi wan re têkilî deynim çiş destê me bê alîkarî em ê bi wan re bikin yani mesela alîgira kek Ramazan ev 2004 û heya 2021 yani ji bo çi Kurd naçin pir naçin maçên dal Kurdê ji bo çi sedem çi ye niha bi rastî ez gelek zehmet bê ez dûrî dal Kurdê kevim çi dûr jî bikevî erê ji ber çê nabe lê îro ez jî ke mesûlekî wê me di nav da me lê me got ez ê ser navê xwe tevlî bernamê bim weka şîrovekerekî ya jê fikrê xwe
بيجم لترسكي جوجبوني ما طيبت من دياوي هبي وخطراوي هبي نينا يعني هر بشيدا شل فيرتشل دبرنا دي تشبرس هبن تكاري بكي وزور مصر برساتي يعني قرا لبري برساتا مبخا فكري خالص سر اورجانيزي جوت وهناك يجيكي وجيكي لسر اورجانيزي جوت اللي هو عليكي ديش بيراكر يعني قال لك حسانيه اورجانيزاكا بروفيسيونال اورجانيزاكا بروفيسيونال نبي تنكاري كاري بريكو بيك بكي اورجانيزا بروفيسيونال جيكي دتش جيرا بيوستا يك ايكونومي ابوري دو جيكي مرافيغو كارد كان خالي تاوانا واللي سر حسابي وي اورجانيزي اجا ايرو دال كرده بهردو تشت نينن وقتيگو ابنبي تنكاري ببي برسف تتشتيرا يعني جا آگاهيرا جا ليگرارا جا سبونسورتيرا جا اندامتيرا جا آي حتى زاي يعني سرو بن اب هيا اجا تي وقتي اورجانيزا كريبي تي وقتيگو تشتيگو شتتينا خوستن وتدكي تدورتي بري خودي در دوري خوشكي جبوني تا اركي خو بجهانيا تل در دوري خوشكي ايگو ناكي تلوا بقرهي اجا ام ملتكي كورت دور 600 ساليا بلكي ونجم بهتر وزانبن ديروكي ام كورت باكونوميا نتوي مجيان نكريا ابوريان نتوي بپروردان توي ام پروردن نبونا بإداران توي ام نهاتنا إدارة کرن بزمان نتوي فرمي ام ناخفنا من ننفيساندية من نخوندية يعني اب سبب قلق مظنن قو دنا ما كردادا جيكي سازية نتوي ورنا آبا کرن وبريك وبيك ورنا آبا کرن و ببنا برسف داخوازي ما كردارا اجا از نمونه كي بيجم نزانا مزناف بدم ندم از بخوز كارم نافجي كي بدم سبونسور كي ما هبو كرد بو خودي فابريخا كي بو هر سال 20,000 يورو ددانا ما لي دوري ما بو قالكي دوري ما بو يعني فيدا وش دال كرد نبو ماجي ما تقوت لهر دبري اف انساني كرد نمونه جبوني سبونسور دي جو برجواندي و دال كردانين و ديسا آلي كاري دكن دخوازن اف قلوبا افنا بسر بكبه و مزن ببه 2 سالا كر سالا سيا اوه جو مني مندا رو بروج مرة قوتيا چه برجواندي ما هيا قدوا پراد دم في قلوبه اتشج واخزنشتكم مقوت ولا تتشتق زنجناكي وك فابريقا تتشتق زنجناكي لما جاري سلاحك بو ما تبكار تاني تو سلاحش ما دستيني اجا يعني براستيجيكي ام حتى راستيا فنبينن مثلا ام قالك وصفي خود بحثا قهرمانتيا خودكن فقروانيا خودكن وفدكاريا خودكن ولات بارزيا خودكن نتوابونا خودكن بس براتيك تشكي ديا جيان كرم تشكي ديا ابانا هم دا آلية اورجانيزه دا هم دا آلية جواكي دا از دبيجم اساس متخطر جواكي نقاشك چه ببي يعني سازيكي من نتويل كودي هيا تكارج مرة سازيكي نتويي دس نشان بكي نا تكست ام كرد ياجيكي رايداري كرد ناهلن سازيي نتويي ورنا آفيا كرن مزن ببن فرح ببن زيده ببي افيا دو دجمنه ماجيكي ان زيده سازيي نتويي عاجزن نجد بارتي ايدولوجي سازيي نتويي ترساوا هيا
يعني هم دجمنه ما جيت ترسي باشا ما برسكريكن كرمزن براسي برسكريكن كردا جاليتن ده جيفان تشتاق قال لك هنا امورن سر مساله دال كردي يعني وقت بكو يعني او فكره داي بو بيع يعني ام كرد قال لك تشتاب بلاش بسيط ارزان تخوازن او انا نينا تشينابي يعني ام دبيجن ترخبونا كردستاني آلانة توي لأم براتيكا خود باشا يعني شو لازم اشبه آلي قرن المواجهة دبي ما نهت بانكرن آلي قري دال كردي بسروية تقدنج بكي وزيدا بي سركفتن لازم يعني دوزدريجو واتا قلوبكي تيمكي ازبيجم داناسيناوي ازبيجم لوبياوي دبلوماسياوي هستي وينا نبوي وزيدا جريدايا هنا كي جريداي سركفتني وبنكتني يا اجا دال في المجال قزنج كي باور كوي زيدا بن وقزنج نكي ويكيم بن يعني انجام بجريدايا يعني دم سركفتي بن قزنج كرني بجريدايا امشي غلطه يعني امد ليغاس سياده وكا ايصال امد ليستن باجاركي قوامليبون حمو نفوسا سويديا وحمو غريبة 50,000 بو لسر 1500 إنسان ردهاتن ها تشتكي دي هي السويدجيكي زيادة تماشاباني فوتبول نين نوى كولاتي ديا براستيجي راسته بلكي كردجي برانية وان سياسيين او ناج الماتشا بلكي داينا ايوا لنج عاجز بونا داخفم هنكي تبعتي مسكي اوا هبيتكم جو غلطي ياجي قلتنا غلطي نوي فهم كرن وزنا بيجم لا والله كثر ما براستم اجيب ترى براستي يعني يعني بيادج دسبيكي حتى انا هو هاي ل نتنج بوس بورسا بوس سياسات يعني دبين برات تشيفن امنتي دابن و ام خوانينا كن زرار نجيم يعني حتى ام كرد نبي زاروي خوا انا حتى درك كاكني مات حتى ام كرد وقتي قو ما تشتكر ام بكن قو زاروي ما جي بكن حتى ام كرد زاروي خود سوا نگرن نبي جد في سازيا كردي دا افياتيا بيوستياتا بيها اجت خادم نيمونا كي بيجم ببهرن گوزيده جي كده خفم ده قتالوغا سويدي دا يا قد بيجن جبوني ولات سعي ون دحب جيك السويد منن لزباورناك موجي خندبي دب هلي تالي هنا يكي سويدي شعركي وي مسؤولتياوي هيا قو بكي تيدا هيا وخنديا نخنديا نظام بلکه من پرکتیکی دم فیرونه ما بلکه نخوانده من پرکتیکی دم فیرونه نه تزانی که علی چد بیجی دور دا ده بیجی گو ولاتا کی دیوری ولاتا داگر بکی مسئولتیاتا اندامتیاتا یینه تویی چیه ایجا برسویجی که تینی ده بیجی وقتی دولتی تدهات داگر کرن دویت بلز و باز هر جهه عسکری بیجی اجبونی شر هما هر جبهه يعني انيه اگر تنكاري جبهه دا دست نكبه دویت شر گریلا بکی سوپو شر گریل لی خو بشيرا دا بريوي ضعيف بكرا اگر تگریلا تيجي نكاري بکی ده بيجي سابوتاج بكا يعني دري وادا ماينا دينا كوبريا خراكا نزانم چه خراكا را توجي نكاري نانو آب ندوا دجمني خوا توجي نكار بي دلي خدا حج دجمني خوا نكا اجا قبل جمع هنا بروبلما ما يا سيبوريجي وطازياجي وسيازيجي همو ابا باش باشا كيك علي تنيرين خاكوت ابكر جبو اورغانيزاسيون جمكر
yani hin züye em bejin em werin dîsa serkeftina dal Kurtê tabii yani ji bo sala bê yani elbet ana wexta ew heye ku kêfxweşiyê dikin pir zû em bipeyvin jî hîn sê meh li ber wan heye 4 meh heta dal Kurt yani kare çi bike yani çi wer hîsê xwe dikar bipêjî ji bela em hêdî diyarin ber dawiya bernamê jî Keko ku em ê ji bo tişta sabir bikin divê ku em ê bizanibin em ji bo çi sabir dikin li ba dilê min em ji bo di tişta û ev di pêvajone girêdayî hevin lê weke profesyonelîtî û weke pisporî ji hev cihêne yekî ji xwe keke Remezan got sazî yani sazî rêvebere sazî xwedî sazî her tişte divê ku ew sazî ji bo vê astê di mildest were avakirin û sazêke profesyonel êdî bira kes ji bo riza Xwedê nexefte ev ne rast e ev ne têkiliyeke şaristanî ye ev ne têkiliyeke bajarwanî ye ev ne têkiliyeke ti tiştekî ye têkiliyekê profesyonel û ev profesyonelî jî li ser hîmê pisporî yani kesê bi ehêl têr û tijel ji vî îşî fêm dikin hem hîn dibin hem diguherînin ev her du pêvaj cî her du pêvajoyek ev e ya didoşî yani berê jî min got em xwedî tecrüba ketinine jî way îsal jî em dîsa xwedî tecrüba serkeftinine jî divê ku lêstikeke me hebe lêstikeke me hebe yani divê ku weke felsefe jî li ser vê lêstikê gelek niqaş bêkirin û ji vir ev bibe lêstika tîmê em ê ji bo vê lêstikê sabir bikin yani ne ji bo encama ji bo rojê xweşê em dîsa biparêzin ji bo rojê xerab jî em biparêzin lê em ê bizanibin erê me tovek avê veka gundî jî erdê xwe diçinînin tov dikin di ser de çend meh derbas dibe hê frîk dide futbol jî tiştekî wiha ye lêstikek avakirina lêstika ne ku ez dibêjim cana 3 sala digire 4 sala digire ancak lê em ê bizanibin yani em ji bo çi sabir dikin ji bo çi gerek ev kiş bin her avî yek saziyeke profesyonel û pispor lêstikeke ku me temsîl dike yani ji bilî encama em vê lêstikê dixwazin dixwazin bira tîma me têkara vê lêstikê dixwazin em ê vê lêstikê de bi ser kevin tercîha vê lêstikê divê bêkirin hinga ez ê bawer bim em ê di Süper Etanê de bimînin ne îsal be jî saleke din em ê xwe bigihîne Allsvenskanê Allsvenskanê jî dîsa hemû ev her du li me li benda me ne ji bo ku em seviyeke de bimînin bivê nevê divê ku em va her du piskirêka çareser bikin bê wan tê bibî asansör tê bibî asansör derkevî bikevî derkevî bikevî ev jî nabe divê mayînde be lîgê kek nîmet ji bo ku alîgir herin maça tu li Swêd pir mayî û tu civata Kurd jî baş nas dikî yani kêmasî li ku ne ji bo çi naçin yani çima wek kek Remezan got serkeftin hebe wê herin tu nebe naçin ev tu ji bo saziyên din jî derbas dibe gelo yani tiştekek Remezan divê rast e yani evê me hertim waye dema ku em li serin vêtir em dora xwe da însan dibin dema ku em li bin dikevin normal rewşa me ji xwe divê gere em hertimin li bin bikevin yani ne rewşa ku em derkevin ser ew lê demam ku em dikevin derdikevin ser jî ew jî biçek ji evê tê yani ji konjüktürê û bijin hinek tesadüf û hinek ew bi wî awayî tê îca divê meriv ya bike mayînde ku meriv bi ser keve yani meriv bi quweta xwe bi emegê xwe bi evê xwe meriv ew bibe ji ber wî ez naxwazim ku dal Kurd
derkeve Allsvenska û sala din dakeve. Birastî ya naxwazim. Dal Kurd ne tenê futbol e, ne tenê spor e. Dal Kurd wek navê xwe rengê Kurd û Kurdistanê ye. Hemû ciyanê çixwa Kurd kêfxweş bûne yani. Erê, lê wan Kurda kêfxweş bûne, tamam. Wan Kurda ana bira piştî salekê bira îstatîstik derin çend kes bûne endamê Dal Kurdê. Ev mîyime. Xwedî derketin mîyime. Tu xwedî dernekevî, kes xwedî li te dernakeve. Vîya de her warî de wîsaye îca futbolê de ji xwe tev reqemê peran e dibe gere wisa bî yani başka tu rê tu ne. Hani rê tu ne. Vê xwedî lê derkevî. û xwedî lê derketin jî ne tiştek mezin e. Yani bên li Swêdê tenê nizanim ana îstatîstikê me tune ne yani birastî ew jî malxerabiyek e. Yani 100,000 150,000 Kurd ne nizanim. Dev jiyê Ewropayê berdin. Statîstikê ew deqîq tune ne. Lê yani bibêjin ji vana sedî dehê wan, 15 wan yê ku bibêjin ku sedî sed bi hestên Kurd û Kurdistanê. Ji ber ku Dal Kurd ne tenê futbol e. Ev ji futbolê hez nekin jî divê Dal Kurd ew bikin. Dal Kurd diaspora ye. Dal Kurd lobi ye. Dal Kurd reklama Kurd û Kurdistanê ye. Yani biya min Dal Kurd di evê de bimîne, di süperetan da bimîne ku qet yani bêjin qetê sor nebîne. Bibêjin centîlmen be. Wî rengê bide Swêdê, Swêdî wîsanin walaî taxma wan dikeve Lîga Pênca jî xwedî lê derdikeve. Yani ev wextê eynî ew taxma ku dikeve Lîga Pênca û derdikeve Allsvenskan navbera kesê ku temaşe dike belkî sedî 20 ferq dike. Li bame sedî 200 ferq. Yani sedî sedî. Erê. Lê divê meriv yani van aspekta bifikire û meriv bi ew ê lê beriya her tiştî organizasyon. Dal Kurd divê gere pêşî vî gunehê stiyê xwe derxe. Divê gere ew ya xwe bike dûra gazina bike. Erê rast e. Divê pêşî ew xwe rast bikin. Kek Remezan em hêdî dîtin dawiya bername xwe di bername ewl de ku tu bûyî mêvanê me ez tu jarî ji bîr nakim te digo em ne futbolîstin em lobîstên Kurdistanê ne te digo. Bi rastî jî wisa ye yani heya niha saziya ku her û pir reklama Kurdistanê Kurda dike Dal Kurd e. Yani saziyên din ê ku xîtabî kesek din dikin ê di ser çilî de ne. Dal Kurd wisa kiriye ku ji zaroka ji 7 saliya heyya 7 saliya ji jin mêr keç xor ez çend heftê dawî ez diçim maça bi rastî ez ew hejmara ku jinin keçikin zarokin ez li wir dibînim ha ez ji kêfa dikim bifirim bi rastî yani wexta ez wana dibînim meriv van tişta li ciyê din nabîne bi rastî ji wê alê de jî divê meriv Dal Kurdê pîroz bike ku yani ez carna dibêjim li Swêdê Newrozekî tê pîrozkirin Kurdên Rojhilat cuda pîroz dikin. Kurdên Rojava cuda pîroz dikin. Ê Başûr cuda pîroz dikin. Nizam ê Bakur pêşeş ciya cuda pîroz dikin. Lê Dal Kurd war biye ku ji Rojhilat, Bakur, Başûr, Rojava, Soran, Kurmanc, Zaza hema kîbin di maça Dal Kurdê de meriv wan dibîne yani ev jî ciyê kêfxweşiyê ye bi rastî. Wek te got yani organizasyon ne baş e pirsgirêkên aborî divê çareser bibin û her wiha bi rastî ez dixwazim vêya bêjim yani wexta li Borlenge bû serkeftinên mezin digir yani piçek kare rastî jî tê hebe ku Dal Kurd ciyê xwe biguhere were cîkî baş bi rêya min Dal Kurd hatiye ciyekî baş yani li wir bicîbiye li û salayê nêzîkî gelek Kurdaye li wir îja Kurd dema pandemiyê me fehm kir nediçûn maça. Îro ji îro pêve neçin maça nexwe Kurd li nirxên xwe yên netewî xwedî dernake.
وەک از جداوی هەما گوتنێ خۆی داویژی هەم بێژن بێژن ji بۆ ساڵا بێ سوپەرەندانێکی فەرمو yani rastî ez ji dawî dest pê bikim ez weke te nafikirim nego pandemî ya jî kê me sebeb ne pandemî ye mesela em derketin Allsvenska Allsvenska tarîxa me Kurda da tîmek derketiye jî dal Kurda da Allsvenska da pênceh temaşevanê me bû pênceh hadi em xelet em şan lê da tîmekî Kurda heye da Allsvenska de dilîzî دوباره جی که مثلا جبیرا دکه مثلا دال کرد جبونی فوتبال نه هاتی آوا کرن یعنی ایگو آوا کریه ازم اگر فوتبال بانا بهور که ایرو جی از 5 ثانیه خونه دم دال کرد 5 ثانیه تنه گونه جبونی کرد و کردستانی بی اجا از وی دبیجم گل که شکره جی که دبیجم ادکرنه خدا تجاری بحثانی پوشمان نابم لی د بارکرنا دال کردی گوش بورلنگی چو وبسالا از وی پوشمانم جبرچه دال کرد لسر برنگی که هات آبا کرن و در دورا آبا کرنا وی ایگو در دورا وی فداکاری که مزند کرن یعنی ایرو مثلا گلکی بکری بیشم ایرو بریز سوری جناب ما دركبه دال كردوي خرابي ونام مدبي سوري قصة قال سركبتنا مز كيك رمضان كيك سوري قصة سروك انه دال كردي يعني توي بلكي تماشوان ما نزان لوما بله برز سوري سروك دال كردي يرو وبراستيجي فداكاري مزندكي نگوش فداكاري وي كي ماسي هيا ليك از بیجم قلوبک گریدای شخصه کی به پیش رجاوی نینه یعنی سازی بفکرم مثلا لیگا ستیا یا گو امتی دنا دولت علی کاری ناکی و مصرفی وی یعنی چونه وی نا گلک زیده هیا گلک زیده نه وگه ترکیه بلکه برای علی زانه ترکی ده چد به چنابه لسویت جوده گلکی جوده و دا آلیه قلوب فوتبولی دا براسیز خودی تجربه ما خودی زانستی ما یعنی ملسر گلک وقتی خداییه یعنی دولت مثلا اف لیگ جهنمه ام زرد بیجن نوه دسویدی دا وی لیگ جهنمه دا بیجه مصرفه وی زیده یا و هاتن هیچ نینا یکی وقت سوپرتان دا بیجن نه این سپرتا باشا خلاص اگر نفد کاریا سوری بانا همون مصرف کسی خو ندا بانا والله همی سپرتا خونا دا جکی نبینم از راستیه منا یعنی اجا لدال کرد بورلنگی تشتکا و لستوقم و بسالا تشتکی دیتر معافو بكن كرد دربي توقم وابصلا وغوتابوري ومالمو يعني كرد جندي اي كاركار زيده فداكاريه دكن اف د چینا وادا هيا اي باجاري نا كنت تبيجي يعني اي باجاري نكاري جيبكي يعني وكوا نكاري بكي يعني مثلا تکش خور ناخی در چما د بازار کی گو 1000 کرد لی هيا 1000 کرد لی هبو دال کرد چه بیا و چیا حتی سوپر لیگی اساسا گرکا ایوکا برای علی لیکولینی گلک کور و فرح لسر کربانا و هم ایکا علی هم جی وکا وینا يعني دبرده نبس para مثلا دال کرد د سويد سعيده ايجو ابورياوي هاري كيم بو دال كرد بو ليك سرت كات او تشبو دال كرد بو يعني ريكا ويها بو
يعني بردوزيا ويهبو فلسفه ويهبو از بيجم استراتيجيك ويهبو از كردم كردستاني ما از نگري داي بارتي كما غروبه كما ايديولوژي كما جبوني تكار بفيري بمشيني دفيت قيمه خو بقلك زحمتي بيني ما قيمه خو بوي زحمتي يعني بو ايش نهاتنا سرما بلي تهديدنا هاتنا ما بلي بريار سرما نهاتنا قرتن بلي ليه مجريا خو تعويزنا دا ما خدا قبول كرن بكرني خو بكاري خو اجا مثلا هر ماتشكي سوبر اتا بكيماستي هر كان صد انسان في دوي ماتش دا كاربكي حتى صدو بنجي لبورلنجي 300 400 انسان بانش برخوا او كتنا دوري دا للوب صلات نكاري ببيني لستوكم تنكاري ببيني لبورلنجي دالرنا هر بيزا ورستورانا كي 15000 حتى 100,000 يدان لتجاري مدر رستوران اوبسالا والستوكهولم نكاريبو وكرد الورزه ده ترى الورد دولمن ترى والورج كي جهي كاريبيا يا لما اسبرسي بقارم جبوكو مرك اليكاري جوان بسينه تش لازم دبه مرد بيشبكه جبر خدا او ناكن مرد شبكه دال كل يعني تشتغل مقود في اورجانيزاتا خوشك بي برسوا حمود تشتيبتي ليوي اليكاري كن ناكن من اذناب جموي بكن يعني تصدي صد كريك وبيك بي او تشتكك نيمات واناجي كي جو غازن جيت كرن اجي بوا غازني ويرما لتوا تشتا حموكي جيكي بكي ام لا يعني وقت كرد بروبلما ماي اورغانيزين نتويا يا دبي ام نتوابون معناوي تشيا اركيوي تشيا مسؤولتياوي تشيا بيشي في بدنا فين كرن يعني مثلا دياسبورا كردي هيا نولو دو سي 4 غروب حمود دولة ولاتي اوروبا هيا دياسبورا كردي ده ايغو لو بيتكي دال كردا بس تكس حتى ايرو فرسك دال كر نكريا وفكري واجي نستانديا ام لوبي دكن او خدي وينا ونزانن جو فيداو دياسبورا دياسبورا ده قال لك مصرفي زيدا هاتنا كرين قال لك كونفرنس جيفين هاتنا كرين كس دال كردي دعوتنا كريت نا برجج ما كرنا مناجي ناكن وتبحثا اندامتي بكي كي تشلو بي اندام مشكله كردا ما كردا قال لك ماستر اندامتي يعني ابي زاننا ابي خوندوانن ابي جو بوليتيك فانن وي كاري دكن يعني اذا ناخذ من ابي وابيجم يعني مثلا CNN BBC RTL دا جارديان مثلا داغنس نيهرتر دا بيت روبل نفيساندن لسر دال كرد هاتيا نفيساندن تر ركلامة القاسي دستك دي نزان 100,000 تدي ليه سر دال كرد وقتها هاتيا نفيساندن نلسر فوتبولا دال كردي لسر خباتا دال كردي ميجي دال كردي چما دال كرد هاتيا باكرن سبب چبو دال كرد هاتيا باكرن چبو كردو كردستاني بو ما هناك جيكي فوتبول تخستا نافدا اره قالك سباس كيك يعني قلتن قالك هنا دخلازي قلتني خواهي داويجي تبيجه اگر خواهدم بي قلتنا داوي بيجم برنامه من باسي دخلك مايا لي ام بيشش هذي دكم امدنا بخدا جيني خاش دكن كي ادو ثوريجي كي قالك يسر امي باخفن داخفن اورغانيزا دال كردي بريكي و بيك بروفيسيونال نبي سركبتني دال كردي نيجانا بنش برا اره باش كيك علي قلتني داوي يا قلتني داوي از وامبروز دكم وشخوا نحو جدريش كرني دويكو سازيك ولا عواكر سازيك بروفيسيونال وبسبور اف سازي بان بيواجويا باجو ريفرتي جوان ربكه يعني جبو انجام ماينده جبو سركفتن ماينده واستقرار اف بفينفيت ببكر
سپاس نیمت تو؟ والله از جی دخوازم ببیجم که جمرا يعني ميرزا محمد نلازمن دبي ام حمو بن ميرزا محمد وقت تشيرو كذا ام حمو هركس اگر هر كردكي كل اوروبا دخوازه دال كرد بسركبه و دخوازه كرد بسركبن دبي خديل سازيا دركبن خديل كتبخانه كردي دركبن خديل انسيو خد دركبن خدي لدال كردي دركبن يعني هر شخص انا دلي ما معي ام دبيجن ولا مع اوقان دامتيا خدا ونظام شت نقوتن ولا تداجي مرحبا اشترا لديسا از بسيستما سويدي باورم كو او پرح ميگيشتنا دال كردي جبروي هگر وان اواجي نگرت به يعني بخير هاتن حلال به و هر کس برا پوشیرو یا آنجی به مانشیرو یا دال کرده بگره و اوا سالا نوته محکمه ابی کو نیوه ساله دابه داویا ساله دابه قتلوینه نیره و دال کرد دیاری اک دایمه کو درکتیه دیویشونه که بلندتر ام حمو هر کس وک اندامه کی بوی اوای اندامه کلوبا دال کرده خو او بکه و اوا خوال رازی نه tabi idi birde gazine mevme ve her hebben ku dal kurd ve organizasyonu çeke ku van hejmara zeletir bike evji eve ku bin dal kurd ku kese ku dibin endam ev dibin behendikayı Slavekye bidavan beje ku vam bune endam و بیوی یعنی از بوی مناسبتا کو دال کرد درکتیه دیویشونه که یعنی سوپر اتان کو سوپر اتان جی جبو اوی گلک مزنه حتی نه ده همو تاریخ سویده ده ده تاقمین بیانی کو درکتنه اوی کرد یه دیای خیلی آل سوریا کرد یه ملت دیای کو در کته دیویشو یعنی آل سوینسکان افجی تشتکی پرمزن کو مرد پی فخر و کرد ام ویا جبو کو مسوگر بکن و بردوام بکن داخوازا من همو کردین سویده همو کردین اوروپایی هر کس برا الگوری بکانه خواه اگر پستچی رو بانکچی رو ادال کرده ببینه ببه اندام یعنی که سوری اوک مزن کریه که بیشن آلیکاریه که مزن کریه که دویشون یکی حتی آنا که آلی اکونومی دعو کریه لی هرتم میرزا محمد متونن یعنی هرتم میرزا محمد چروکا داجی هرتم تونن یک جار نه ایجا ام دوی جیانا راستی بدن برچاوه خواه ام بکم که ام بخواه وک ملت خودی دال کرده برکه و چاقه دال کرد بدن ببه بله باشه سپاس که رمضان ممتاز نه اندامه کیه چار اندامه جبو آلیکاری زیده بکیشه دال کرده هر وقت چند کسین ولات نه وانجی کریه اندامتی وانجی که یعنی یک جمعی من اما خود نکردیه لو ما گازنات کد به کس برسم لادمه یا ایرو مالک انا زندامم نه اندامم گو والله من سه جاره اندامتی دایه اجی نزان از اندامم نه از چه زارم اندامی نه yani tekniki de az beşim براستی که اوی مدیا و اندامتی دمیزینه یعنی گرک که ماسی 4-5 نفر پروفیسیونال وقتی واحمو جدال کرد بانه و به معاش بانه راسته دبی یک هیا 25% شغل او جی که وی والغابه برسف او جی راستیا مایا راسته
باشه یعنی اتوماتیک درکتنه مثلا تدویجی وقت دیگه یکسر دویجه من گرد سپاس او يعني وان سهل على ايوانجي انا تكنيكي جام كارناين يعني ناك يعني روجا كي مرف كارا او كسي كي وان تشتكارت كا مرف وان كفكري خبيجه وكارن جواب كن عليه ميديا وعليه ميديا مثلا اويغو ميديا كاردكن لهمبري فدراسيون جيكي لهمبري ماتشا جيكي لهمبري حاكما جي لهمبري يعني قالك تشكري داي بوي فيا اجا هم اندامتي هم ميديا ويك 25% كاربكي يعني يك شخصي سي بشتنا بشك يا جيكي اري اذا هيفيدكم يعني يعني امجي كارن جاركي بوان وانشتا بوان نقاش بكن جبلاكو امتني دخوازن على كاريا دال كردي بكن از بخوجي كارم فكري خوجوان بيجم هنك وان تشتري يعني فكر هيا مسألة سيستما مسألة تكنيكية مسألة بروغرامية مسألة برايا يعني بزلامة تهبن ومعاش بنسروي كاري كار بكن ايرو او دالتو دمينا ليه وي دبيشيا مدى وش ببن كاري دال كردي وكس كارن سياسيين كردا بدل خوازين جبلاكو راقب وان قال لك مازن قال لك فورتن دبي اوجي بروفيسيونالي يعني كاري هم كوملا قلوب بارتي شركات وكهفن هنا كي تشوفونو مظنبونا وتشتن بريارنا جاف جودنا نخو وكهفا اجا تجاري كاري بفرا نابي بروفيسيونال راست اورجانيزا بفرا نابي بروفيسيونال برسفين نكاري بدي الخاصي قوتين خدتن دفي علمان التهبي وبرنامج تهبي وبري تهبي وصل راست هلا دو فوتبول ده سديست غير وصل ده حمو بشي قال لك سباست كم ورنگ ده برنامه دسپیک ده ام مجلوکالن دال کرده زندی و شاند نرینن لیستکوانان یا برپرسن دال کرده کرد هر وها لبر هات یار کرن کو ارگانیزا دال کرده که ما و دبی کردن کل سوید دمینن خدیل دال کرده در کبن و کردن لجهان جی زوترین خو بکن اندام دال کرده آلیکاریا دال کرده بکن یا آبوری و هر وها تشتندن از گلک سپاست کم کک علی ماچن دال کرده باورم و مها نیسان 2022 دست پی بکن ام هرتم برنامه خود چه آفت کن ام به تیما نتوید بیجن به دال کرده دست پی بکن و کنسرت ای سال چه آفت با آواکی تو بیجه ام چه بکن سپر اتان و هیم به جام و هم چه آفت والله هذه اوه کو براستي جي داو كرت بزان بك وهاتي كر جرتش لازم لازمانتي خوي هيدي امي وانا دروج بيش لبا بيبن وانا بيك بينن وبقش وجوش وقروش ام دس بالسيزون كان نوبكن بكونسبت نو يا دال كرت سوبر اتالي ده اي باشا جاك رمضان سباس نيمت سباس او سباس خوش ريزو حرمت جواتها برا وهي بيدكم قلت لنا غلط ما انا قلت بيه نا سركفتنا دار كرد بيروست كن هلبت امي واسيه وخوشي بيش باشا سپاس تماشاوان نيجا ايرو جي ام هاتن داويا برنامه خو ايرو برنامه که تایبت بو کو دال کرد بسر کتبو در کتبو سپر تانه بمینن دخیر و خشیه ده حیا حفتیه کیدن ماچن دال کرده جوک مگو و دمها نیسان ده دست بکن ایوار باش